Postoji razlika drastična između sportskog navijanja i barbarskog nasilja, huliganskog divljanja. U starogrčkim arenama pre više od 25 vekova silna se masa okupljala, ratove prekidala primirja. Fair play je na tribinama bio ko i na terenima, ali današnja publika nije ko u tim vremenima. Prvo da se razumemo, ja ni za kog ne navijam. Navio sam jedinu budilnik u ranim jutarnjim satima u vreme direktnog prenosa NBA doigravanja između Srpskog Sakramenta i Los Angeles Lakersa, pa čak i tu se nisam nervirao posle baksuznih poraza. Znam da se sportska sudbina nekad preokrene u sekundama, ali eto ta njihova košarka na meču po 20.000, ali sve prođe bez divljenja i bez navijačkih ispada. A kod nas, brate, kad odlete nema na teren šta ne pada, još malo kao u salunima u vreme divljeg zapada. Neki kažu, a ne znaju, da se tokom tog divljanja iz navijača isprazni negativna energija. Moram da im kažem da im je šuplja ta psihologija i da za tu tezu njihovu nema nikakvih dokaza, jer to problem besa ne rešava, samo ga malo ublažava. Plus, zbog takvog izražavanja on kasnije postane navika i umesto da se to isprazni i iz svog sistema izbaci, to se u karakter ubaci i nasilje ide po navici, jer negativna energija može tek da se preobrazi kad se za nešto korisno i pozitivno upotrebi, kroz sport i rad, kroz fizičke i misaone aktivnosti. Kad će to više da uoče pojedini kvazi psiholozi? Jedno je sigurno, da huliganima fali orijentacija i nešto pametno čim bi se bavili, nekakva zanimacija. Ali slab je to razlog da bi se tabali i da se ruši i razbija. Kao fol, a važna im zemlja i nacija, idu i deru se Srbija. A kad sretnu svog brata Srbina sa dresom u dugim bojama, tada bi ladno istog tog Srbina mogli da zakolju zubima. Pa ko je tu onda patriota? Kakva je to izmišljotina? Što lepo ne prizna, to mi je šminka, hoću da živim ko životinja. Mi nismo sredina jedina gde to taj oblik poprima. Stvar je skoro identična i u razvijenim zemljama. Evo, na primer Engleska. Gora je od nas, nema govora. Zapravo, do nas je doprlo huliganstvo iz uvoza, a to nas ne opravdava, jer ako nešto ne valja, ne treba ga kopirati. Treba se držati razuma. On je baš fini, kako on samo sve te sitnice uočava. Ma koje sitnice? Njih ne vidi samo neko ko ode da odspava. Bad copy, loša kopija nakaradnog ponašanja, nekadašnji sportski duh, dibidus nam srozava. Mi ispado smo nacija u mnogo čemu propala. Jedino sport nas je pomalo držao među svetskim silama. A i to pretežno sportovi sa loptom u ekipama. Nije nam džabe na zastavi, samo sloga Srbina spašava. I uopšte se ne šalim, to nije sitnica slučajna. Uostalom, i politika nam je to dobro pokazala. A gde smo još dobri? U odbrambenim borilačkim veštinama. A što? To nek bude tema za neka dalja razmišljanja.